Tini singoro ang kaisa BIL public interest litigation kaisa file khaikya angkai petition ana soiro rakha sang DSF ni general secretary John de Burman soi khlarika karena jaga candidate angno soiro nan bagin tumani malia angka last dik angkai DSF ni general secretary Dopha bogoshi bosoiro beka angkang tini o jaga onek din RTI file खाइमां information manka je jica project jica mana Japan International Cooperation Agency borok government of India no rang ro engkau rang particular Tiprasa chin borok no bagai tabu bolong kaham ka manage khainani engkakani nara livelihood je borok ni bolong ni chathai je nangmani je bolong ni kholmani Jabini inko life no bo dini daily je nangman abarono mana bagai engka abon ya gulo sing nukha aja go te sujak tongo jeta jai khani jeta guideline no je aja gani local borok na nangnai te je borok bolong ni sombondhe saimon je bolong mai tongnai gadali tongnai boni no first preference jama hanu enga sing tini nukha tamon second phase jaika near about 4000 crore ni project Okay, first phase sing nukha first phase tamo aro rooster point maintain khayu nga tabuk sino second phase nukha sing 2018 simi je chengmani sino jaga 310 chakri tlangkha a jaga ni bisingo mane 310 ni a jaga ni bisingo tabu jarate 218 post jag ko chakri tlangkha aron bisingo chini borok ST rok matra 8 siman nga tabo sungor nugo bebage 8 seat manu bebage ko kai bose tongman STC nang 31% nang calculation khaine ke bose phai abo sai manai ngai 310 ni bisingo 218 ta recruit khaika a recruit khaimani jagulo tini sungnuk jaka matra 8 jona se chini borok manu abo bo puilani je phase tlangphurung ka 6 jona tabun second phase tlangphurung ka 2 jona se manu nga abunate sing bisibrum no afrun simi RTI khaimang joto kusum mamle kya nga singo jaga bo nukha jeta written 50 ngo tai baiba bo 50 ni nga sin boron angkai ara eligible ngi hani sa nga tini sing wan suka kuno competition exam kuno dino baiba a jaga 50 mark nangni maya nang TPS open na di ni UPSC exam open na je kuno national state ni exam a jaga tamo chungnugo ara 10 to 20 mark ni se bai bang kendo chungo jaga nukjaka ngatai nukjaka jaga je joining khainai je non ST ro boroni bai ba busu 50 ni 50 manu nga bonu written busu 15 50 manu nga ba haino computer thepai rubai ma hai nga sing joto no sab joining khekya aborong ni list tikhlai beka bonu joining report written abro tikhlai bekya nga aborong pura annex khai sing photo file khekya usakang ka sukuma dina abo file nga nga tini list nga item number 3 nga tini jokhonte sangaro baja khaino honorable court saiman ka jeta jaga busu jorte irregularity khai borok thungni tongka nga tini nu khaja ga notice serve khaijaka aba bahaiken kha ngakai je government ni representative advocate general borok aborong sungjaka aba bahaiken ni man nga borok sauje outsource agency se chakri na ngatin outsource agency chakri na kha boki aino bo sabai na man bin power da tong ani borok sungjaka ngabon bagino amuk tini hearing kha amni jagulo tini put notice serve khaikya nga tabu next government tamu reply ri abo chung nasing tongo nga chung abon bagino chung tini khub positive response mangkha karon tini pura evidence tongo jata chung RTI khai joto document mani abo chung salika ka chung oro nukha jata borok cabinet pass la khaikya je 8 jona no ST ni candidate no runani aborok gama je lawful tong tomone singtin abo nukjaka aba haikena tini sini je ST rong ni chakri rok bui
खायो इन्जय खायो आबन बागै नम बेलाखि इम्पर्टेन्ट आं आबन बागै तिनि मेडिया थ्रुति सानमु सुङो नादि गोबां जागाव जे एप्लिकेन्ट रक जे चाकरि माया तंनाय रक नर बसखां आगु फायदि कार नर त एपियार खामफि नर आबर अन चैलेंज खायनो नांगौ नर कैंडिडेट रक चैलेंज खाया गाकाय चिनि जे borok जे साप्रेसन खायजा तमनि जेता डिस्क्रिमिनेशन खायजा तमना बाके सायमानायबा आबन बागे आं निजे साकथारे तिनि आरटीआई खायमां नुकजाखा जेता अ जायखौ प्रजेक्टआव बुसुक जरतै चिनि बरनो माने सोकलगै थकौइ दरकार कारण जायखौ प्रजेक्ट मेनलि हिंगा आं थाइजों साका निनि इकोसिस्टेम निनि फरेस्ट मैनेजमेंट खायना बागै हिंगा निनि लाइवलीहुड निनि सस्टेनेबल खायना बागै आबार गोबां दं हिंगा निनि वाटर सोर्सेस आबो उनको खायनानि गोबां आजार कम्पोनेन्ट दङ 6-7टा या कम्पोनेन्ट बिसिंथियो सब साइमानबा चिनि borok साइमामले बुइन borok साइदे मामा bolongo tamo maya kiba bolong hoita जों बाहायकै चिनि चामुं मोखैथों निनि बल जे नामन वार जे नामन बुइ साइद मानबा nga जोंना bolong मासे तंगै फायजा जों नेचर मासे तंगै फायजा आबन बागै अ इनभायरनमेन्ट प्रोटेक्ट खायना बागै हिंगाखाय चिनि बरनो बेस्ट आबो साइन्टिफिकली साइमान आबन बागै न बिनि जेता गाइडलाइन जे प्रोजेक्ट गाइडलाइन अबन सुजाक लोकल borok आबो प्रेफरेन्स रजागनाय तिनि नुखा जों अरे जे बर bolong सोमोन्दो कुन साइमिया bolong तंगिया लोकेलिटी तंगिया आबरकसे सिलेक्टेड दङ बरसे जॉइनिंग खाय बर अ जे प्रोजेक्ट नि जे रां साइतो मैखा गाबन बागै आं मा कबु तिनि यंगस्टार न एजुकेटेड बरक न जे नर एप्लाई खायना र बसखा आगुइ फायदि आबा हायखै जों तेबो साइतो जों तेबो हायखै थ्रु माने ल फ्रेमवर्क नि बिसिते आइन नि बिसिनि सेफ सामने बिसिते जों जस्टिस माने नाबो सिनो राइट सिनो अधिकार आबन बागै आं कबुंनाय जे बरक जे जागाव दङ नर गोबां जागाव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाय गदाल जाक तंना ताई अ जायखिनो प्रजेक्ट नर जतन साइमाना नर तेबो अबा हायखै जेता सामुं सितर ताङै तमा नुखागाखाय फायदि तुबिर फायदि जों आरटीआई ति खायमां जों आमसु जरते जों डकुमेन्ट मांखा ताबु जे ख्लाय तंनाय जे साइमान तंनाय नर तेबो बसखा आगु फायदि जों तंगो आं तंगो केस उनको फाइट खायना बागै आबन ताकि दिनरक आं तिनि सासुं न चाइतुगो तिनि अबनो अबा हायखै फाइट खायमान उनखाय जों पाल खायता माय तंनाय गोबां सुदु जायखौ प्रजेक्ट गया आगेबो जों नुखा इन्डो जार्मान प्रजेक्ट बाहायनो गोबां रां फायमानि आरां रं जतन बुइचाय खिरबायो सिन बरखा आजागा कुनो इनभल्व करि सिन बरन कुनो डेभलपमेन्ट करि आबन बागै हंगा ताकासार न वानसुक्ति अ जायखौ प्रजेक्ट बेसिकली सिनि जे कम्युनिटी राइट जे सिनि जे सिस्टेम लाइफ बुमा तंमनि जे सिरिसितिनि जों तंगै आको हुक आको खाइ फाइ जों बलं नाय फेमिनि आबनो बा कायसा बरक नष्ट खाय जों आजागना डाइभार्ट खाय तुमना नाय दं गाबरनो जों सागना थानाय जों सायमाना नांनाय गा नरन जे पार्टिकुलारलि कबर जे चैनल थ्रु तै आं अबनो कसाना मुसुङो जेता सिनि हुक खायमानि जे सिनि कालचार सिरिसितिनि सिमिसम बलं नाय फेमिनि जेता सिनि कम्युनिटी माने वेस सिनि सोसाइटी वाइस खाय जों जेता जों bolongo je nai tomoni bolong mokhoiting wa ta joto bol tol nai tomoni musung mormoni pun mormon aborono jeta nostongiyati जों abono protection khai जों fight khai thomana thike nornang kobogo tai sanamu sungo abo chini kaisa part chini struggle china bolong jagarono जों protection khai chini ago tonana otherwise boro oba khai jaikene through to actually je jaikene motive je project mote hingaka bonote protect khai bono preserve khai बनते तो इकोसिस्टम इको बैलेंस खाई इनवायरनमेंट न तेम काम खाइना से के दत छ जों नुगुइ दङ आबो बर खाइना दिगि मांसे खलाइ दङ सिन बरन डिफ्रेक्ट खाइ इंगा सार तिनी अम जे आर जे खाइजामन निन बखते इंगा अम खाइजामन या गलो तिप्रासा जे मान थाइ सेप्ला जामन अम खाइना साला बसु जरतै माना एबा बसु जरतै माना थांगि दं खा खाया जों जखन तर बर नुखा जेता बर बाहायखै माने out of legal framework illegal bor jekha khaikya tabu notice bono sarf khaijaka government tabu respond maranai abo bahaike ajona bo manka ga plus bahaike 50-50 mane written ma bai ba ungkha bo anti khaijaka bo ungko guideline ti bo rule and regulation te khaijaka abo tabu bor sanjaka borono reply di respond di sajaka abon bisunga hangka chungta ba argument phaina tini to jeke je first puta mumana abo admission खाइजाका bagina notice खाइजाका ताऊ next government ता रेस्पेक्ट आपना जों नासिंग तो